Tshiame haufi le Harrismith Free State. Matshelo a baagi ba mono ga monate. Go tloga fa Sedimonthole thola malatsi a le 22 baagi ba fano ba tshela kwa ntle ga motlakase. Ke setsa femeng tsa ditlelapa ka bona ka Tshiame. Setsa go bitseng sebetseng ka di set tsa January. Ka baka la gore na re na motlakase re sebetse. Then ke no work no pay. And bemba gona ba rena ha ntshwela tswela pele. Ba tonka feng ba ise somewhere. Ka nete ga sokola sefapana hona mo re phelang teng. Re felletswe le ditšhelete hobane re dula re reka dishopo. Ho dula le batho ba baholo ba tshwere ke di high blood ba bang di medication tsa bona tlamehile di dule ka fridge. O futhi o ke tshone hore na o reke ice every day. Ho thata holo monana because le batho ba utswetswa tje ba utswetsa la ne le teng vele ho tawtse sa utswa mara je batho ba ntse ba utswetsa holo notshi. Masepala wa re go nnile le mabaka a tlhodileng gore go ne le tiego mo go baakanyeng. Hopolo gore ine le December di femene di kwetse di femene di sa tswa bula gona ja le tjenana la mpa re tseba gore le ye nngwe ya dintho pula elana haholo e ntse di stepa batho ba sebetsang ya bobedi transformer tsheleng ya rona e ne le 20 MVA re la ga thuswa ke FDC ya re fa 40 MVA ne re ke material o tlamelo o etse 20 MVA so ya ba last minute re fumana gore material o ha o sebetse for 20 MVA o batla di material o mo wa 40 MVA so ntho engwe le ngwe hana le ke bua le lone se le hantle. Masepala wa Maluti-A-Phofung wa re o tla kgona go netefatsa ditshenyegelo morago ga go konosetsa tiro. Motse wa Makgolokweng le one o amegile. Baagi ba tla tshwana ke go tswelela go tshela ka bothata ba tlhokego ya motlakase go fitlhela go nna le tharabololo. Palesa Moeti, SABC News, Harrismith.